ufisa abasusa omakhelwane bakhe endaweni uninomfana na-4 okusola ukuthi ugwiliziswe ingane kamakhelwane neminyango 7 yashona ngeledlule ngolesibili sibhukuda. Nkosazana Mniyezi nomnyango 33 wase-Extension eChesterville eThekwini uthi kuvuka imnjunju uma ebona umndeni wengane esolwa ngokubulala yakhe ongatshengisi ukuzwelana naye ngento eyenziwe ingane yawo. Nkosazana Mniyezi usola ukuthi indodana yakhe uLetho Mniyezi eneminyaka 4 ibulawa-ke ngenhloso ingane yakwamakhelwane. Uthi indodana yakhe yalanda-ke esikoleni i-HP Ngwenya nguyise ngaphambi kokuphuma kwesikole ngenxa yokuthi kwakuphela amanzi. Mina-ke ngabuya ntambama ngiphuma emsebenzini kuthe-ke ngisazihlalele kwafika ingane yakamakhelwane ithi-ke uLetho kuthiwa-ke usemfuleni echaza. Nkosazana Mniyezi uthi-ke akakholwanga into ayibona ngamehlo akhe afica-ke ingane yakhe isivele ngomhlane intanta-ke emanzini. Kuthiwa-ke umsolo eminyango 7 nguyena-ke owabize yami ingane nezinye-ke ezimbili wathi-ke makuyobhukuda. Sebebhukuda waphushela yami emanzini yagwiliza. Okungiphatha kabuhlungu-ke ukuthi yize-ke isikweqa amehlo indodana yami umsolo-ke wathi-ke mangingabizwa ngoba-ke ngizobagwaza zesaba-ke nezinye ingane ukungibiza echaza. Uthi-ke ngaphambi kokuba-ke atshele ingane zaqala-ke zabizana zodwa ukuyobona-ke isidumbu yena-ke engazi. Uthi-ke bazama-ke ukuphuthumisa indodana yakhe esibhedlela bafika kwathiwa-ke sekunesikhathi ishonile. Okungiphatha kabi kakhulu-ke ukungazisoli kanina nenakhulu-ke bakamsola. Ngiyazi ukuthi bebengayithumile ingane kodwa-ke bekunani ukusondela eduze bezongikhalisa kokungehlele. Eyami ingane-ke yokubandayo eyabe iyaqhubeka-ke nokufunda nokudlala-ke emgwaqweni. Engikutholayo-ke ngamagama okungibhuqa-ke kuphela. Noma-ke nguyisemkhulu wengane-ke ongadlali lapha kuphela osesekile echaza. Ngiyafisa-ke kwenziwe ubulungiswa. Ngiyazi-ke noma ngiyafisa kwenziwe ubulungiswa yize ngazi ukuthi ingane isencane ngeke kiboshwe. Okungenani-ke mabaqhele kumina ngoba-ke uma ngibabona bangizwisa-ke ubuhlungu kabazwelani-ke nami. Akukho kokube engibafisela khona kepha-ke ngiyathunukala uma ngibabona kusho-ke Nkosazana Mniyezi. Uthe-ke akafisi kube nomzali ozodlula-ke esimeni noma-ke esifana nesakhe. Wanxusa-ke umasipala ukuthi ube nendlela yokubhekana nalowa mfula okuchitha-ke kona izitamkoko. Uchaza-ke indodana yakhe uLetho njengendodana kade ihlakaniphile ngaphezu-ke kweminyaka yayo. Ibithandwa kakhulu-ke emphakathini ihlakaniphile. Ibingakhohlwa-ke noma-ke ukungikhumbuza ukuthi-ke iyangithanda kubalisa Nkosazana Mniyezi. Okhulumela amaphoyisa wazwelontathe enqobile gwala usiqinisekisile-ke isigameko wathi amaphoyisa avuleke idokodo nophenyo.